Xi Jinping and other leaders in Beijing are watching the war in Ukraine closely, including the response. Russia Ukraine la zinzui che ne taja dawa chi khorgi yobe kapder thengkap jana gi Taiwan thola yang maktab gi samlo zingi yu min tha de ne geji to Ukraine da Taiwan ni phargi tajung rangshi dembe kyeje so gi kor toleng chimbushi toshi yu pathang te ya ji sumbe che ni shu chani nin ari ge sa Washington DC na ten shi chebe geji thapchu delam tine khagi joshi di the thado gi thoni shi khuti nang sola the demonstration of unity by the United States and its allies. Kapte ne de yeshi pa ma chewe thare Russia gi kimse ge kap Ukraine la thakbe zinzu che shimba thei ari tha thunto ge kap chhe Russia la chongda penjo so gi shungde timche ge pa thenju gena gi Taiwan thola mak thap gi samlu shi jinggi yumi the jede dinda shi yongyu yimbe gena gi mixe thona shi che yu ba sungdu. I mean, the war is not over, and that's an important point to make. Ina ya arina ten shi chebe German chigep thepza khang gi na Asia de chen gi genji chamboni glaser lagi Tata Russia da Ukraine ki nedun the juk di metap gana shung gi nedun dine lapja khanda shi lemi the tata shea kale khapu chayo bathang chide thapju dang penjo theshi makbung gi netang chi yong ne simju the shimba shi gana gi chigre che sugdu. With regard to Taiwan, China has a high interest. Yangshar Asia ge yong sangwe le dun le jin khoma kushab John Culver lani kyang gana ki Taiwan gi nedun the tingzu chimbushi jinggi yo ba sungdu thei gyunse ni gana ki Taiwan gi nangtu sangwe le dun mangbe tho khodo yo ba ma se thadung Taiwan gi nangtu gi magtu gyeche da de ne nyu mangbuchi gana ki shigi yo tab Taiwan la maktab gi jinju che sibare sungdu. Ina yang thade cha Russia da Ukraine gi nedun di doshin be thu dir thare Russia gi Ukraine la zinju che be dumde la shi sha be thone gana gi cheship shigre sungdu. Teshi thari gi lirim tho nedun yeshipa kushap Michael Green la ne kyang ari da thuncho ge khap nam ne thare thundi doz chikti che de Russia la penjo kakdong gi nye che ke ba thei gana gi rangshi thona chimbu che yo ba theni Ari zube geji ngune penjo kakdom ki nye che tenda shi keba yina gana la kebar chimbushi sugi yoba teni gana tang Russia penjo ki nebab te durwa yina gana ki penjo ki nebab te kya chewa yozang rangshin ki shugen ya cheba chik lebyu yinba sungdu. Shize de beloni nang gana ki Taiwan gana ki nga khonsu jokche dumik ne Taiwan ki tsokar makdun ki letu mangda chik pe da pimi yinbare. Nyeba dikcho wa nordela tang nizu di chokti ki nyedo shugen tenstiki.